Канмалы гунзенже шимектада шветуй троицу уявлаще. Ончухне чилай житыване зене азынма мазар жіне гаще. Шубашкарды граждан ураменже шул юзаныран, машинзем чилай выгод погырат раз хорошлых пур. Шавнамай пачалых канажын ердюже Леонид Черкесов пурнмалы шуртер политикибе инфраструктура адалановен комитетне ку ыдыва тепчеме, шинзем вали хытлы майзем ергелеме хушна. Волжутра кындар Хевеляныш районебе майшиче аслы жола перлештереген лаптыга ергене кертме ежынна. Ондылары дұрыба депутатсем вырына шитсе балашреш. Шубашкарды Чапаев яджилі пірлежу хыжібе ердеген Киров шулебе водительзем такшанан бахузы гураща. Ондырық ялан ондала кундала техника жүрет. Анжақ шул шыдық пудықлы болныран педиканзер. Официалы кунда неменле шулда жүк. Шабақта граждан ураменже юзав бұны вғытра хулашыны земжен выл шылыныш пулзадына. Шавынба канмалы гунзем шедечен на ергене кертме ежынна. Дорекс пірлежу асфальт тепленжеге зарма палыртны кунда. Анжақ пермай шумар жуныран ежеді вайман. Шак шула ебір қысады құрамырда, бұл паңге күн самахран ебір шулапыр шинзене ұсайы томас, машинзене. Шамбаланда администрация қолын ден караз ебір требует вапыр, чтоб шак күнзенде шак шула ергелі тұзағы мала дезе. И паңге күн Иран тебір күн өзім обещатывась, ебір тебір күндан шағынды құсап пұғашын. Өзім хазене тони туманы дезе. Шумырлы шандалық шавынбегех подряд организацияне шулбатне елзе бұраган асфальда юзама чырмандарна. Вырын-вырынба онын кевесейне хайбытна, канмалы күнзем шедечен саплама шандарашы рабочий. Шандал куярцанах ежебегенме сымақ паджеш. Лаптыга хула администрациян шудебе юзаща. Выл иги жухрыма яғын. Явышри мазара шавынбегех ма шиче трасыбада шитме булать. Вижи жухрыма яғын шула дорекс пірлежу ергене кертме үлгерне. Шыдық шурыга саплана. Патшалық канажын депутат жезем онды ешпе кымылы бүлжеш. Шавынбегех везем иртнернере район хулари мазарзене пықса жаврынна. Ері давра шупшап кубезем пулныбе кымылзырланна. Айып от Комсомольск районда пулза шүрерім пықса. Шав районда от кашни калайт пшрақшын шу мінзем мусорзем таращи. Педину май. Игорь Маляков энер пулза Ядымск районда. Онда тоже шамбегех калайт пшрақшын мусор вырдать из двух машин. Патшалық канажын депутат жезем вырынды ердю жезене канмалды күнзем шедечен тербе елем кертме хушна. Уявзене тивешлі иртерестезен, халыға вали мелли майзем тузабамала. Чвашкенгіларым вали Алена Артемкина, Игорь Ульянов.